abantu kuhaburwa okweyongera kwegito mebina baba nibenda ngwe sente za PDM zibahwereye n'ubucamano w'entebe ya gatano abwa district ya Kiruhura abire nabugana abahinje na nabarisa bo mu rukagwa rwa Nyangwe omugombore ya Kashonji ababire no bashomese bwanko ko bashemerire kwejo sakurunje mpiha za PDM ubwe bari kutendecerwa mu irisi ziri yakereba abaho katakanya omuri rw'ebimunyo rwa Nyangwe Kashonji omuri district ya Kiruhura mwene mwakwata PDM uyu mwaka savinga ngengu bibiri bindinge umuteka ngwe sente zo zakumanusukura mukaga ko muri kafune mpitaba no mango mdukuza kushoma numuza kushoma muno kumanyana no manyitwa bakirhura ekitwa atungira no kumanya oriri ku ukirije tuba kumuga na yegere nko kurisa okwinga no kwingoma so nasema abantu ababija kandi ndi treasurer wa PDM ahabo mu rukagwa Nyangwe kandi chairman wa NRM ahabo mu rukagwa Nyangwe mukagortete bya amanyisa abahinje na nabarisa ngo mwako guru kwija government neja kongera hampi za PDM kandi mureke mbagambire ubeki babe bakibagambire mango mwako kwija president agezere sente za portari miliyoni gana za miliyoni para habe nta kutungigana hati time naza kuba ntatunga magana bona tumurika orukora nko mu bicu wa PDM kandi chairman wa NRM rwa Nyangwe kereba abaho katakanya ashabira abubona abari kutunga sente za PDM okureba ngo bazita ombye buhinje n'uburisa eberukura usya kutasya mbahereze ubusente abakazi nabo batemwa amana mingi bagende bakore kandi abakazi nabeziriki yuwo mwesigire shana ikizu uwota mwesigire hato n'ubwari kubasa gukora mbwene mugende mwesigire abakazi ndikituri kushaba munonga abeji na nabarukwende sentezi no kugira ngo babanze baronda sosize zindi omurubaju ziri sente kuziraze kwija zishanje bine kibineho kubaraze kuzishashura no kuzikwesa at least babe bine ikintu cyango munonga ikibakabasa kushashura chairman wa PDM omurukagwa rwa Nyangwe Kashonji tumuhirwe John ashabire ngwe huru ya president eji eyaresire kurabiro mu PDM neja kugasira abantu munonga ikintu gasira makamingi munonga habwe nshonga abantu nabihe sente miliyoni emwe mutani heshe miliyoni emwe agitwara agigura enimi ije kora agihamanyana abakutunge hatorengu yagira umugasho amakuru agagasha kwa Anyene Fred.